mu gihe twari twiteze ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe ejo i Washington ko amahoro agiye guhita aboneka muri Congo, ariko urabona ko ibintu birushaho guhindura isura. Ubwo icyo tugusaba ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze tukomeza tugaha amakuru ari guturuka muri Congo. Aha ni ku Nzozi TV 1. Hariya urabona ni igisasu kiremereye kihikubise rwose, kandi urabona ko hari icyo barashe gifatika, niyo mpamvu ubona kiri kugurumana. Hariya rero urabona n'imbunda z'imisada ziri kuvuza ubuhuha, urazibona ziri kurekura amakompora. Wowe urakomeza udakuraho urushinge, ukomeze wihera amaso, ariko unakora like, unakora share, unakora subscribe kugira ngo tukomeze gusangira ibi biganiro. Naho murumva urusaku rw'amasasu akaze cyane, ni intambara ishyushye kandi iremereye ku buryo utakibaza ko ejo hashobora kuba hasinywe amasezerano y'amahoro. Ntabwo rero tuzi aho bigana n'aho biva, ariko turakomeza tubabikurikiranire gatanu kuri gatanu. Inzozi TV 1 turahababereye. Mama urwa Gasabo rero yaje kuvugana na meya wa Rusizi, maze atubwira ido nido ku bijyanye n'ibiri kubera hakurya aho muri Congo. Muzi ko duhana imbibi n'uwo mupaka. Reka tumutege amatwi meya twumve icyo abivugaho, guturuka aho mu Bugarama, maze agira icyo itusangiza n'icyo ateganyiriza kubwira abaturage cyangwa se abaturarwanda ku buryo badakurwa umutima n'ibyo bari kumva. Aha ni ku Nzozi TV 1, turakomeza tubikurikirane. Meya w'akarere ka Rusizi turakwakiriye kuri Mama urwa Gasabo TV. Yego, tubahaye ikaze. murakoze cyane, turayakiriye. Yego, abaturage banyu bameze bate bigendanye n'ibiri hakurya? Abaturage bacu mu karere ka Rusizi baratekanye, bari mu mirimo yabo ya buri munsi, yaba ari abajya mu buhinzi, ubworozi ndetse no mu bucuruzi, ko abanyarusizi turi abashabitsi. Hanyuma abambuka byifashe gute ku mupaka barimo kwambuka bahunga imirwano irimo kubera muri Congo? Kugeza ubuhere mu gitondo saa moya n'igice twakiriye abanyekongo bageze kuri 527. Icyakora hariho n'abandi bari kuza, imibare turaza kubibashyikiriza nuko amasaha agenda aza, kuko no mu kanya hinjiye abandi bageze mu 100. Hanyuma rero bagizwe ku gice kinini n'abagore n'abana, ariko harimo n'abagabo bake. Abo rero binjire ku mupaka wa Bugarama, ku ruhande rwo hakurya ubwo ni Kamanyora. Twabakiriye mu kibuga kinini twateguye, bahabwa ibyangombwa by'ibanze, amazi na ji na biswi ku bana batoya. Hanyuma twashyizeho n'uburyo bw'imodoka zigiye kubatwara kugira ngo tube tubacumbikiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Mu gihe umubare wakomeza kwiyongera, mwateguye ku buryo bugari uburyo mukomeza kubakira? Kugeza ubu uburyo bwo kubakira burahari. Inkambi ya Nyarushishi ni ngari kandi turakorana n'inzego zitandukanye ku buryo bibaye ngombwa yuko twaguraho kubakira nabwo twabikora twifashishije amahema, ariko kugeza ubushobozi bw'inkambi ya Nyarushishi burahagije kwakira abo turi kubona ubu munsi. Hanyuma bigendanye n'ibirimo kuba muri Congo, ni ubuhe butumwa burimo guha abaturage ba Rusizi? Ubutumwa duha abaturage ba Rusizi ni ukubibutsa, ariko barabizi ko umutekano w'igihugu cyacu ni ntavogerwa, kandi ari mu Bugarama ndetse no muri Rusizi hose ni kimwe. Bakomeza imirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi no gushabika. Hanyuma icya kabiri, bakomeze umuco wacu w'Abanyarwanda wo gukunda abaturanyi no kwakira abaje batugana. Noneho kandi ntibakurwe umutima n'urusaku rw'amasasu rwumvikanira hakurya, kubera yuko umutekano w'igihugu cyacu urarinzwe. Uwagira ikibazo wenda cy'ihungabana ryaterwa n'urusaku rutunguranye rw'amasasu ku ruhande rwo hakurya,
n'ubundi hari abajyanama b'ubuzima n'abaganga turi kumwe nabo bamufasha bijyanye n'ihungabana, ariko kugeza ubu ngubu nta kibazo bakwiye kuba bagira. Yego, nyakubahwa meya, hari ibikunze kugaragara cyane cyane muri iki gihugu cy'abaturanyi, harimo kuba imirwano cyane cyane ku baturage baturiye imipaka, bagasa nk'abashungera kandi igisasu burya gishobora no kuyoba. Bo murabaha butumwa ki? Oya, nta mwanya wo gushungera bafite, kuko bakwiye kuba bari gukora ibikorwa by'iterambere. Nta n'ikindi, ni ukubasaba gukomeza imirimo yabo, kujya gushungera ku mupaka cyangwa se no hafi y'aho hashyira ubuzima bwabo mu kaga, ntabwo ari byo. Uretse ko kugeza ubu ngubu n'ubundi imirwanire abera kure y'umupaka, nta kibazo cy'abaturage bacu bagira, ariko ntibakwiye kurangara, bakwiye gukomeza n'imirimo yabo kandi barabizi. Yego. Yego, urakoze cyane, turagushimiye nyakubahwa meya. Namwe turabashimiye. Yego. Intambara yari ikomeje kubica bigacika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intambara ubona yafashe urundi rwego, aho tumaze kwakira impunzi nyinshi cyane. Urugana hariya ku mupaka wa Rusizi hamaze kwambuka abakongomani benshi cyane, abana, abasaza, abakecuru, abamama n'abagore, ubona ko ari abantu benshi cyane. Niyo mpamvu rero mwahoze mwumva meya wa Rusizi ari kugira icyo bivugaho ku mpunzi ziri kugerageza kwambuka, uburyo bari kuzakira bazishakira ubufasha bw'ibanze, anashishikariza abanyarwanda kwakira abakongomani n'umutima w'ubumuntu. Ubwo rero natwe turagumya dukomeze dushyireho urushinge, tubakurikiranire amakuru yose 5 kuri 5 uko intambara iri kugenda hagati cyangwa se hakuryaho muri Kongo y'Iburasirazuba. Murakoze cyane, mukore subscribe, mukore share, mukore like, maze mutange ibitekerezo byanyu. Ciao.